Tuni takina lines and angles tak kasayan non dinga. Line si chicha gina chitumam thiya. Yaya hero ni apang to kam ni le heka line kichidi. Yaya khatlam chawa auchi ke le hela makipanin helam zona. Hero khat chaw ani ni le heka ray kichidi. Tabana hero ni lawa ma hi chabing tok to ka hi le heka line segment kichidi hi. Oja kina line segment chi kha a line having two endpoints. Tabana ray chi kha a part of a line which has one endpoint but extend indefinitely in one direction. Akhat lampina kha to phak ni lo ai chapai pai shot the. Tabana line chi chagina side ni to ka kha phak top ni lo a kisan jan thi ti. Ahi hai ting thom kha hoi takana thi gi do. Tabana angle chi chana thil khat pe pe ake kamda na hiya. Tuina hichi bang hile helak ten kha ake kam nai. Hichi hile helak ten ki kami be. Tabana hichi nagel lechin helak ten kha ake kamda ni mai. Hoi jaka angle chi te kha line ni ki photo khaten akalwa ake kam nau bangza degree ake hiya ya. Hoi kha angle ki che hi. Angle kha chituam to mine ya abana yan subdinga. Ama sa pen na acute angle ake chia. Acute angle te bang hi ya mi chi changina a angle kha te ken dina helak ten 45 degree bang chitani. Acute angle ke chi te bang hi ya mi chi changina hiya ya a angle pe nu kha zero sang alian jodi himale te ken ni hai x bangin denote le ha. Zero sang alian jodi himale 90 degree sanga neo so seldi. Uche ile chu 0 apata 90 degree kala hile 1 to 89 degree will be called acute angle chinai be. Okay jam ta mo 0 le 90 kala icha kha 0 to 90 sim kha thelo 90 sanga khata tomjo bang 89 0 khata tamjo bang 1 hoi jaka acute angle chi kha 1 degree to 89 degree ke kal china hi. Abana note gel right angle ake chino na right chi china adik china hiya himale mathematics sai chi china right angle hi changa kha hicha square khata ke represent gi ye de hi ma te kana na he angle x chi tale han right angle te bang hi mi chi le ya ake kam na kha 90 degree chit chet phadi uchi te kha right angle ki che hi hoi se kana right angle ke china gle 90 degree lo pe ma hi thelo 90 degree lo pe ma hi thelo is ka hi chi te om lo hi ma hoi kha thei gi ge di hi chia aki gel om nge nge le he angle kha 90 degree hi chi thei pa di aja kha adang te 90 degree phag lo chang he cha wal hi mai ke le cha aneu so ya mam chang he cha akum ki sang se de be himale 90 degree hi aki chi chang kha khade be 90 degree hi cha question on gen lo nai hi che helak tenga square khatan ki pe di ucha square ki pyang nge le helak teng kha 90 degree hi chi na hi ding in chen 90 degree hi chang kha right angle hi ki chi ma to na right angle fit changina obtuse angle nei no na obtuse angle te bang hi ya mi chi changina obtuse angle chi te kha 90 degree kha atang che chati che be ma hetan apai to di chinai be so hetan kal kha 90 degree hi di himale obtuse angle chi te kha 90 degree sang alian jodi but it will be less than 180 degree which is 90 degree sana khata tamzo khabang 91 degree 179 degree hai ke kal kha obtuse angle di chinai be so any obtuse angle will be lying between 91 degree and 179 degree straight angle ki cheu ma straight is china tang chinai mai which ile straight angle chi changa tu line khali chak gi tin he apata ki jan bang in ngai to talete he tan kha straight angle heading in
straight angle hi chi chang kha 180 degree chi na hi mo so right angle hi chang kha hetan bang pai sa tale hang it will always be 90 degree chai le hetan ang phak chang kha align tang chate be so we call that 180 degree na thigi ge deu straight angle na chiu kha twice the amount of right angle be chai le 2 into right angle chi bang sa 90 so this will become 180 degree straight angle chi cha kha 90 degree le ni chi na hi hadve ve chang na perpendicular line perpendicular bisector chi khongon jil to ni wa pa chang na thei ding poimo helak tenga kha 90 degree yom ta o chei le helam le 90 degree pa chi nai chang kha ani ni wa square ra ki dino di chi nai ve so this whole angle will be called a straight angle which is exactly 180 degree degree da mam thei lo hi straight angle ma ama nai pai non dia straight angle ki changa in to reflex angle reflex angle chi te bang hi mi chi le helak tenga line ki pat na dan ngai to le te achiang pen hi chan ki hin helam pang pe kon tum changa kha we call it a reflex angle so all this will be called a reflex angle which le chu straight angle sanga tamzo 180 sanga tamzo ding hima le 360 sanga tomzo di which le chu 180 sanga khata tomzo bang khata tamzo chi chaina 181 degree here heya ki pata kha 360 sanga khata tomzo bang 359 degree he ki kal kha reflex angle hi ma hai changna textbook khen khat khatin mela pi ngai loki wa hima le complete angle ki chi khat lewa ma complete angle hi changna ya line khat na nei pe nu kha ki vial vial din hi le hiya ya ki pat nama on tum ki changa kha the total angle will exactly be 360 degree hoi jaka hi chan ki vialin helama patai chan ki vialon ki vialin atun na ngai matun ki changa kha 360 degree chat pha hoi pen kha complete angle ki chi a hi adjacent angle ichi te adjacent ichi chang kha ki zom pi chi nai be hoi jaka helak tenga line khatom hen la helak tenga ray khat pai suk le hoi chang na hiya ya line dang khat pai non le ray dang khat pai non le hiya to hei kha adjacent angle ki chi de be bang jaka le hiya ki chang hiya pai ki zom chit che tu mo hiya pen to hiya pen le adjacent angle si zel de be bang jaka le hela ma pan na sim che hei hit che hei pai chet hoi jaka hi chi da na ki zom che chet te kha adjacent angle ki chi te khena di na obtuse angle khat nei hita hen na helak tenga ray khatin hei angle kheng ta le hiai to hiai chi kha adjacent angle khat hita khat pai ma to bana linear pair of angles sa ki ati nei no na linear pair ki chi nge le chu a angle teng aki go ma kha 180 phachat ni chi nai be te khena dina hiya line khat pai hen la helak tenga ray khat gal tamok mok len hiai to hiai aki go ma kha straight angle ve mo he line pen ho chele hiya x to y na gom kha it will be exactly equal to 180 ho che bang din mo na angle ni nagom khom chang 180 a phag dile linear pair of angles ki chi de ve helam se se a kan ngai lo hi cha pai bang hi ta le le hiya angle ni nagom changa kha 180 a phag ngai ngai le linear pair of angles ki chi de ve achi sam ta mo to bana ampite boy na gi ge vertically opposite angles hi chena gen le han vertically chi changa asuk lam gen na hiya horizontally chi changa a thei lam gen nai be pai zakina heya entally han vertically opposite angle si chi te bang hi ya mi chi le a arrow khatin heila mangat nge nge le a khat pen heila ngadi a angle ma he en le ha line ni chake su to aveng wang khata we be hu chei le ya angle kho aki bung butun dani hisab le chun le khob le chun heila teng tu de be mo pai jaka hiai akile engat gi ge te gel vertically opposite angles ke chi de hiya ya pheila main le chun hiai to he te gel kha le tun le chun
kili engat chat doi ve wai se ka he tigel le kha vertically opposite angles ki chili so a b c d he midpoint ati suk to na o bang chat den a o b na chiu to d o c ki kim di a o d na chiu to he sung to b o c he sung ki kim di mo wai se ka vertically opposite angles ki chiu te kha akili engat chat chat te gen na hi thei non di nga hoi khat tu angle khati chinan ki petale he angle kha BOC wachi thelo hi bang zia khiam chile B apata na pai changa O apayu china O apata C kha azop to ana align khat lem loi ve hoi jaka angle piak changa kha anol khat jok jok apat gi ye di CBO na chile kha he lang gen nai ve aja kha akiti khang na mono angle B ya OBC na chile le helak tengin nai ve bang ja alai ta om pen kha angle B tho tho hoi jaka OBC na wachi ya CBO na wachi ya asiat nam lo ani nge dik to hima le COB na bachi le hi theilo aja kha he tigela ke jop na khat lem lo BOC na bachi le hi thei ton lo bang ja ake jop nam lo wai ja kan naming of angles khat pe pe amin na ba piak ding changa kha ya a angle ke suk to nam namun kha alai ta na ko gi ge hi he kha thi syama ma jau chi ke le question solve changa kha boy aba ya pai lama hi to bana intersecting lines le parallel lines ke chiama intersecting to bana parallel hedigela ki balo naw bang yami chele intersecting ai ji changa kha aki phu khatwa chi nai ve ya ab om hela ya cd om tale aki phut khatwa na muno kha point cham te le ham intersecting line sai changa kha line ni ki phu to kha china line ne ki phu to kha nge nge le na long sumana koi pa chat dio yai to yai kha 180 degree di hiai laka teng to hiai teng kha 180 degree hi di mo angle ni phai ve he lak teng to hei di kan to bana hiai lak teng to hei tigel gom khom kha 180 hi zel di he kana thei siam du to bana parallel chi chang kha akal ki gamla dan ki bang chat chat line pai te gen nai ve hi chale su pai thei phei pai thei ai kele asoi dewa pai thei so parallel line si chi cha kha ki phu to kha ngei lo ding da na line tang je je ta pai te mo wai ja kena intersecting a ki chi ngei ngei le ki phu to khang na ne yo parallel line na ki chi ngei ngei le ki phu to ngei ngei lo de akalo aki gamla dan hei kal kha ki bang gi ye di chi nai ve so parallel and intersecting lines kha hi chana thi khem ding wa hi ma to bana line ne ki phu to kha ngei ngei line ne ki phu kha to ngei ngei le bang bang piang thi hiam chi le ama se pen pen na intersecting a hi ngei ngei a hi le ya khatom ya khatina phur kha ngei ngei le ya line pen kha apai swak pen kha angle ni tigel na gom changwa it will always be equal to 180 degree te khena dina hai pen hi chena hin zakle chen na line ab to hi cham c o chini hi chamta ab pen hi chela manan ko ibeng bong changa hai helak tenga bm di helak tenga am di ve ma ha chele hai pen kha hi chela ma ki kam suk di chinai ve bang chi to ke nam nan ki hek le helak teng kha hai tigel na gom chang 180 hi tho tho di pai khana the dio te khena dina line kha chi cha pai khatin hela ma pata intersect to kha ma a b ya ke phut to khana mono o hela ma sei ko talen hela ka straight line kha hi a b pin atang ta ka pai so kai changa ki phut kha to ana pela pai ja ka he tigel na go mo kha 180 degree pai kha au le ke bong butun tabe upside down nom tabe au le atung lama om tabe pai kha ki he ngei lo de hi